tuten ka van chim ding mi hi Peterson Kong silai Peterson ni hin nupi palina ina I apathum na nupi nu Catherine hi kumthong ni la kumthum marthani khata khan ai kholnak batap a taklongin thi in aruak mu ase chuna palina Stacy Peterson hi kumthong ni la kumsari October thlan kulen riata khan atlawi atuni tiang abare jong mu silo aruak jong mu silo le atlawi hun kumkula kumthum long ase I tuten ka chimding mi Peterson he ani he nuwa ka lo ngai ve mi nuwa ka du ngai ve mi se nuwa mi kan ti lai cho man to phun se le Peterson he Bolingbrook Illinois sa January thlaninga kumthong khat zakwa somwa le palia arak chuak le apa hi Donald Peterson si apa hi Marine kan timiral kap arak tuan mi ase le apa hi sikan nei mi discipline nei ngai mi le zu zong ne rak tai ngai ve mi ase phone le Peterson ni hin apa kene zu azulin kumthong ka zakwa somsari palia khan military police officer si makum thiam thiama chun high school arak kai leu arak du tuk mi anuwak nu he ani umi fa pahnih an nei Eric le Steve an nei na kumthong zakwa somsari pasari khan Peterson ni Bolingbrook Police Department a alut ve maka chun department dang undercover police hitibentuk narcotic squad hitibentuk na aiteli chun hutlom pala chun tongka zakwa somrit a annuni akaltak Peterson is wrong dan nuni akaltak tia chun ani he undercover black asiliawa zai ka ting ama duty chana silo zonga ama tena vakal chun nuwa ka chit peng kan tilai chu zai ka tila hol chun zumok tlak lo a phau pian peng nuwa dang hen ichi peng ti thei ronga annu ni khan thong kha zakwa somre da khan a then ye kaltak le Peterson ni hin nupi palina imi laka an chimne nga chun apakhat na Carol Brown he zai kan tinga aupat big mi le thunlung takte rak kher maksak arak kher big mi si ti anti le ma nuwa chun zong chu palak avan tu ni palak sergeant tiang zong chu avan sive apani na anu pinu Vicky he hin thongkha zakwa somre ni in thongkha zakwa som kwan hi tiang anum than ani Vicky he bar nei mi se zeka tinga juni khan leng lei he privacy zeka tinga vai mi he vai bo che tu khum lok tilai cho ke khamen tu ro khan ani wor tlom palani chen than ma di nuwa Catherine he khan thongkha zakwa som kwan in kumthong ni lo kumthum tiang kha ani than le Peterson ni hin Catherine he an lewa hin na thau to ka nai na taksa nai check hello nai do lo he ti ben to kana ti pang chen no nga zonga zeka tinga no dang sin zot kana vai chiam ri chuti ben to chun khuasa le achana chun ma kha vuak ton la mit na phing lavaloi te kanul te sina khan kham to vuak na kong zong kha chim lang mang theu ma cha chun hin cha chun patha sila lo ti tiang zong khan chung lan in ti ve chun Peterson
ni khan tu kan chimban tu apali nak Stacy Peterson kha kum thei ro ka silio te a Stacy hi arian ton na hotel a hin ani tong ha Stacy atun hoi nu le atu Drew Peterson apalek a partner he andak I ore ma ti chun ar ke thaimin se la Stacy Peterson he ani jong he avan chiangai kan van chiangai anu jong he kum som li rong si asilia anu he atlawi tu ni tiang a case jong he solve kho lo e tu ni tiang a thi khoi ka da ro om jok ti tu a case en thai kho ri lo chuman tok chuna se Drew Peterson hen vaniton ti ka chun an zeka tinga anu ume fa patnin nei than le khatikhan Drew Peterson ni chun nunga ka khan zum ok tlak lo lang mang chun kut na thlak lo mang khati ben to khan asi peng te ka I then jong khan tim pa lang mang ton ani ni chun Stacy ni na ra ka ro nga chun ani kum no te se no le anu ne atlawi tu ni tiang ro jong mu lo te ka palak pakhat simi palak sergeant pakhat simi azai po kha ven khau tu a kha kil ven khau tu sila te aro e zeka te nga van ve mis te ka ro lo to kin kum pula kum thum si baka van tlaw te ka hin US ram mi pi zong an nak Bolingbrook Illinois ko mi khrim zong ni an jang fa e he chati an ko le an mu kho lo le Drew Peterson jong zero de hitin an tlai na arong big cho kum thong ni lo kum thum marthlan ka ta Nupi thi liwa khan accident thi sul min ti asina in chana van kal Stacy kha kum thong ni la kum sare van tlaw than te ka a case ka beta ten an van on thane Martin chun tlai aton na ka rong big chu se le afapa Steve interview to na ka Peterson afapa interview to na ka Amazon halmi chu napa hi zeka tinga pathas motiven to interview dan hale ma chana khapa chu pathas ko di chu zeka tinga he's funny guy ani he zeka tinga chapo se hiti bento huam ngai mi kan ni tar pang tu se le sina hi bento kun avanchan mi ru zeka thaithiam har ngai tia tive chun napa ni hin Catherine de Stacy Peterson hi that tia na rod ma ta thala ka zum ko tia ti tiang zong afa pa zong ni ti le kan chimman tu khan Drew Peterson hi Bolingbrook police sergeant si mi pini chun hiban tokin achung atlung la hiban tok menung asila tian rod ballo le rolo ning hiti van city ka kum thong hi lokum ko khanan thlai atlat nak ding bel nak ding a 20 million how ti se matchun case van kal kum thong hi le kum thlai thuma khan anupinu pathumna Catherine atha ronga kum som thum le kum riat thong tla ding nan ti le along silo ngai ma tlom palan abian khia di nuwa thong na tlak na ka thong in chung in for my chon na ka atimi chu he a case a shooter to state attorney Jem Glasgow kha zeka tinga leng leya mi fiel in tha tar ti mi khan ka chon na record vial te kha an nei di ruanga kum thong ni la kum hai ro ka khan kum thong ni la kum hai ro a khan zeka tinga khota be chai na an nei tha ni chuka chun nazi pakhat chung be chai na kan nei kum somli state attorney Jem Glasgow tha taratim ronga
kum som li tang thong tla than ding nan cha akum an chap than e adilak te phone hi kum som sari la kum re se e kum som sari kum re si hlan chu parol jong chuanga la lo ti se e chuti chun achana hmang le amari chun khot chuwa hin chun ka that lawe tiatina te khan evidence kha tha te am vanzau ti ka amari chun attorney thatuk a hlane ka asung la lo ko ong la ti kha ruwa na te kan asung ne to ko chimban to khan kum som thum le kum ret man he avan thale adang na cho thi than lo or thi ding tiang zong bian chai piak liao ani chu kum som thum le kum ret an ti na in khan thong in chung khan form chonin state attorney kha tha ding ati ro khan kum som li khan chap than na kha se e ma ti chun Drew Peterson chu kum thong ni la kum hlai saria khan Illinois Department of Correction custody thong an che chun kum thong ni la kum hlai ko khan state lenga zekatinga ramleng thong in zekating Indiana ponga thong in ngen do mia maka chun kum sari riat la dingin an chia atu hi kum som luk la kum ko asi